Bertama habis nyoba masalah but supaya je kebut nibak akhir masa. Menyo getanyo hantar tim jak but singoh getuntut ba akhir masa. Urusan getanyo guyu jak but. Soal kejut kan ba getanyo hamba. Karena masa remaja sampai teruk sukrut mandum bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Yuh mantang na uro ijah tak ade, yuh mantang na gure ilmi tamda. Ticim dalam lang pada jimpun, ticim dalam utun darut jimita. Yuh mantang na gure begot tapurmun, supaya baik kengkeng hudip dikata. Ilmi nyan tamsilan ujun, akhlak rukun ibarat tanoh. Menye tanoh nyan mekarung, dak deka ujun lagi tabung. Menye akhlak nyan hana ba urung, ilmi tu sinting hana sosateng. Kepu guna tam menuntut kitab tabut raya-raya, tapi hati cukup rekut alih nukut ban tembaga. Harga gure kan lagi yung tempe, harga padi kan lagi yung saka. Kepubut getanyo ngon ikhlas hati nasib si jahi gure di tirapa. Kupu malim menyetan berkat, kupu jarang menyetan adab. Menyuka malim benar berkat, menyuka jarang tentai benar adab. Menyo hawa kesejicim, duk berkaim di bini payah. Menyuka rumah hana pelai lekim, menyuka malim hana di pelai kekaya. Ilmu agama tamsilan intan, hek kon wayang batamita. So yang tume ilmu Tuhan, yang keurungan yang bahagia. Ilmu saraf tamsilan ibu, ilmu nahu tamsilan bapa. So yang hanjut saraf menahu, lain hai tungku hanapu coba. Tapi menyonjut saraf menahu, lain hai tungku percuma saja. Urung jahe musuh Tuhan, Nabi menan nemu sabda. Urung malim dengan urung jahe, hana sama ni bak Tuhanku. Pakan lebih di urung malim, sebab getim duk ilmu. Pakan bangai di urung jahe, sebab geih lam kulumbu.